mwaramukanya amahoro nshuti bakunze mudukurikira kuri Inoka Kivu News. Kaza ku makuru yacu yo kuri wa gatatu tariki 31 ukwezi kwa gatanu umwaka 2023. Reka tunyarukire muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravuga yuko mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu muri groupement ya Tango mu gace ka Mulimbi ndetse na Luya muri localité ya Chumba, aho ni muri groupement ya Bishusha muri territoire ya Nyiragongo. Biravuga yuko habaye imirwano ikaba yatangiye mu masaha 7 y'ijoro, aho umutwe w'abiyita Bazalendo wagabye igitero ku birindiro z'umutwe wa 23. Bikavuga yuko iyi mirwano yabaye imirwano ikomeye cyane, ariko kubw'amahirwe umutwe wa 23 ukaza gusubizayo kino gitero cy'abiyita Bazalendo, aho cyagajeje mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Iki gitero ku birindiro z'umutwe wa 23 kije nyuma yaho bwana guverineri w'intara y'Amajyaruguru Constant Ndima ndetse n'umuvugizi wa gisirikare bwana Sylvestre Kenge yabwiye abashinzwe umutekano yuko bagomba kuba maso ngo umutwe wa 23 urangije imyitozo aho ushaka kugaba ibitero ku mujyi wa Goma. Ariko amakuru agera ku nyamakuru cyacu aravuga yuko umuvugizi w'umutwe wa 23 bwana Major Wilingoma nyuma yo kumva bino byose yateye utwatsi bivugwa na Constant Ndima, avuga yuko ngo umutwe wa 23 ngo nta n'umunsi n'umwe uzigarugaba igitero, ngo ahubwo ngo icyo bifuza ngo icyo bahora basaba leta ya Kongo kuja ku meza y'ibiganiro kugira ngo bashakire hamwe icyatanga amahoro mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubibutse ko kandi leta ya Kongo ngo ikomeje gukorana n'imitwe y'iterabwoba harimo Mai FDLR ndetse n'indi mitwe ituruka mu bindi bihugu by'ibituranyi. Naho mu yandi makuru biravuga yuko manda y'ingabo za Afrika y'Uburasirazuba muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, leta ya Kinshasa iravuga yuko manda yabo ngo zarangira ku munsi w'ejo tariki 1 kwezi kwa gatandatu. Nyuma yo kurangira rero bikavuga ko hagati y'itariki 15 ndetse na 20 z'uku kwa gatandatu tugiye kwinjiramo ngo hategerejwe izindi ngabo zo mu mutwe wa SADC. Izi ngabo rero ngo zikaba zije muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'igihe kirekire hari ingabo za EAC cyangwa se ingabo zo muri Afrika y'Uburasirazuba. Kuza kwizi ngabo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, izi ngabo zo mutwe wa SADC kukaba kwateje urujijo rwinshi cyane mu bantu benshi, aho bakomeje kwibaza nimba zino ngabo za SADC zije gutsimbura ingabo za EAC cyangwa se ngo niba zije gukora ibitarakozwe n'ingabo za EAC, kubera ko zigize iminsi mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibibazo byinshi bikomeza kwibazwa hano nimba izi ngabo zo mu muryango wa SADC zije gukora ibyananiye ingabo za EAC cyangwa se nimba zino ngabo za EAC zizosubizwa iwabo cyangwa se zikongerwa manda zigakorana n'ingabo za SADC muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravuga yuko kandi ingabo za Kenya ndetse n'iz'u Burundi zafashe urugenzi zerekeza muri territoire ya Masisi ndetse na Nyiragongo, aho zagiye kurebera hamwe igituma ishyirwa mu bikorwa z'inshingano z'izi ngabo bidakunda, aho abaturage bo muri aka gace ka Masisi ndetse na Nyiragongo bakomeje guhohoterwa ndetse bakicwa n'imitwe y'iterabwoba harimo FDLR ndetse na Mai Nyatura. Izi ngabo rero za Kenya zikaba zagiye ziri kumwe n'iz'Abarundi kugira ngo barebere hamwe igituma ishyirwa mu bikorwa byo gushaka amahoro mu baturage ritagaragara. Uru ruzinduko rw'ingabo za Kenya ndetse n'Abarundi rubaye nyuma yaho mu minsi yashize ingabo z'Abarundi zagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ziri kumwe na Mai ndetse na FDLR, bikavuga yuko muri aka gace ngo arimo abaturage bakomeje guhohoterwa ndetse ibintu bikanyagwa n'abandi bakicwa, amatungo yose akanyagwa. Uyu munsi kandi biravugwa ko ari akanyamuneza n'ibyishimo bidasanzwe ku intare za Sarambwe, ni mu gihe Major Nzovu umwe wari uri mu gisirikare cya Kongo cyangwa se yaragize iminsi akorana n'igisirikare cya Kongo FARDC, nyuma yo kugaya imikoranire y'igisirikare cya Kongo n'imitwe y'iterabwoba harimo Mai Nyatura FDLR,
Major Nzovu yahisemo gusanga intare za Sarambwe ni mu gihe izi ngabo za Sarambwe zikomeje guharanira uburenganzira bwabo bwo kubaho cyane cyane ku bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu ntara y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara y'Amajepfo. Ni mu gihe igisirikare cya Kongo gikomeje guhohotera abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bakomeje guhohoterwa bakicwa ndetse n'ibintu byabo bikanyagwa. Bityo rero byateye Major Nzovu gutoroka igisirikare cya Kongo akaja kwiyunga n'intare za Sarambwe kugira ngo bakomeze bashaka amahoro y'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri izi ntara zombi. Mu yandi makuru agera ku nyamakuru cyacu aravuga yuko uyu munsi hateraniye inama ya 21 bakuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba iteraniye i Bujumbura. Twagerageje kuvugana na mugenzi wacu umunyamakuru w'Inoka Kivu News, tutangira tumubaza icyo iyo nama yabigamije kwiga. Uranumva bwana Patrick? Uranumva? Ndakumva rwose munyamakuru Musenyeri. Patrick, twamenye yuko uyu munsi nibwo abakuru b'ibihugu za Afurika y'Uburasirazuba bateraniye i Bujumbura mu nama ya 21. Patrick, ni ibiki byaba biri ku murongo w'ibyigwa? Ndore ko iyo nama ibaye mbere gato yabanjirijwe n'iy'abaminisitiri b'ibihugu by'Uburasirazuba bwa Afurika. Ni ibiki byaba biri ku murongo w'ibyirwa bwana Patrick? Munyamakuru, icyo nakubwira ni uko uyu munsi abakuru b'ibihugu za Afurika y'Uburasirazuba bateraniye i Bujumbura, ariko ngo nyuma yo guterana amakuru twabasha kumenya nuko ngo iyo nama ifite ingingo 4 kugira ngo arizo bigaho. Watubwira Patrick, watubwira muri izo ngingo 4 ni ibiki bari kwigwaho Patrick? Icyo twabasha kumenya munyamakuru ngo aba bakuru b'ibihugu za Afurika bateraniye i Bujumbura, ingingo ya mbere ngo ko bariga ukuntu hashigwaho umunyababanga wungirije. Ingingo ya kabiri ngo ni ukugena vice perezida w'urukiko rw'urutabera rwa Afurika y'Uburasirazuba. Ingingo ya gatatu ngo nishirwaho ry'umucamanza w'urukiko rwa Afurika, ngo nishirwaho ry'umucamanza w'urukiko rw'urutabera rwa Afurika y'Uburasirazuba. Ingingo ya kane ngo ni ukurebera hamwe raporo y'iterambere n'inzira iganisha kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urakoze cyane bwana Patrick, reka tugushimire cyane. Ibyo rero nibyo bimwe mu biteranije abakuru b'ibihugu za Afurika y'Uburasirazuba. Reka tubashimire mwebwe mwese mwakomeje kudutega amatwi. Reka dushimire bagenzi bacu badufashe ku buhanga bw'ibyuma, Eric Kadoni twabanye hano muri studio. Namwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi, turabashimiye cyane, tubararika mu makuru yacu ku mugoroba.